Ej, Ljubek, nemoj danas zaboraviti platiti rentu. Već? Kako vrijeme leti, imam osjećaj da sam ju platio prošli tjedan. Malo sam računala, znaš li koliko smo do sad novaca dali stanodavcu? Koliko? Oko 26.000 eura, već smo 4 godine ovdje. A što kažeš na ovu ideju? Da mi kupimo svoj stan. Sad smo ušli u 30. i kreditno smo sposobni, pa zašto mi ne bi imali svoju nekretninu i plaćali sebi? A ko će pretraživati sve te silne oglase? Pa trenutno ih u Zagrebu ima oko 10.000, ne stignem si ni Badić kupiti, a to planiram već tjednima. Možeš danas potražiti što ima, ti si na godišnjem, a ja žurim na posao. Koliko radiš, mogli smo ga u kešu kupiti. Idem i pronađi nam nešto dobro. A few moments later. Kakvi su ovo oglasi? Isti stanovi, različite cijene, u ovom piše dvosoban, u ovom trosoban, u ovom ništa, ovo ima parking, ovaj nema. Izgubit ću mladost na ovim oglasima. I je li ima što za nas? Pronašla sam jedan odličan. Badić, znaš kak je dobar, rozi sa onak bijelim prugicama. A stan? Zar nisi tražila stanove? A jesam i dosta mi je za danas. Potrošila sam užasno puno vremena po oglasnicima, pa sam otišla na Peretinu stranicu. Pronašla sam 3 fantastična. Jesi ih nazvala? Da, spekli si košuljicu, Ljubek, za sat vremena imamo sastanak kod njih. Ma ti si zver. Hvala, doviđenja. Nazovite nas i dogovorite sastanak sa svojim agentom za nekretnine.